doctor te nurse te hi chu kan ring ani tiro u kan nat na min enkol saka min ti dam sak turin an kuta kan in ngat top zela until ti khan shechianga an zira mithia man ni ti kan sheta wangin kan ring hlel ngai lo chon thil dang nai he channel a hian serial killer kan soingun viawa in shechiang hlom viaw to in karing voi khat mai ni lo mi that reng ngai nei te ani a an rapom tak zet mi pa ngai ang main kholaya an kalin an khosave a an ni na shemia lawin mi ten an kalpela bas fit in a soidan chuan mishing te hian an dam chung in a tlang puin tol thatu mi som parukte meu chu shemia lawin an kalpel thina ni anti a chung mi som paruk vela tanga mi pathuma tanga panga te chu serial killer ani anti bok serial killer chungchang bik liao hi a video in kalaron siam don nge a ole damdoi inai oma zana te damdoi in khuma thlamuang takin imuthina chuta nangma ti dam tura irin I in nga na doctor ti ai po tloa enkol jing tu ber channels kha serial killer hanni mai ta se hetiang chia atak ngeya nurse serial killer thina nu angel of death anti hial Kristen Gilbert chanchin hi kan clear haule donani in ringem Kristen Gilbert nurse ni bok nu ni bok serial killer ni bok hi eng angaron salian nge ani le Kristen Heather Strickland hi Fall River Massachusetts November ni som pathum kumsang khajakwa somruk pasari kha na lo pianga no pangte ani lai hi chuanin apa ngai ang renga aron tlei rol chawa a thian tele a chungten adot soi pe izia anron hre chawa dot soya warna chuan a chungte po ati buai thin hlea ami zia hi a thadon lo nian hriata wangin an ngai to ave thin hle mi kuthlak han tum run ron te chinga ami zia hi amak hle ni mi thunun tum tat mi ni in anel om lawa kumsang khajakwa somriat pali khan Bridgewater State College ka lain midang te baka ama inti nat atum ta thina a omdan hi adik lo chawa heti level thau hian abial pahlui tan lekha ziakin dar thalanga eyanga a inti hlum tur thute alo thon to a achemak chau hle ni mase ma te po aron son chho vele a atopa kumsang khajakwa somriat pariat ani chuan nurse zirin Greenfield Community College nursing degree anei beta hemikum thau hian pasal nein a pasal hi Glenn Gilbert ani a na azom benghal boka Kristen hian Veteran Affairs Medical Center a thokin he hospital a hian a thok tha ema a tho puite ponan ngaina a chung kore thei dewa angai te thil pek te po a war thin le a thil thati a war ve hle ani a pasal nen hian fa pani an neya tlanga po an nu pa hian an moya Kristen po an na thona hospital a ming a thabok nen engkim mai hi a tha angai ani a mase Kristen ril ruero alo dang dai tuna an nun dan me khi adu dan ani velo adu tok lawa tun aya phura hlimbel adu tlat mai ahna night shift athok tana zanlam aduty ta thina heta hiana pasal rin umlo sanin midang he hospitala security guard James hi angai zong ta a he hi nun narana nun pe lo na entir na ani ber chuan thil poi mo tak mai chu Christian duty lai takhian mithi hi an om thei em maya atho puite pon he Christian ni sambuang nu ni bok na thok thatak mai Christian hi fiam thu in angel of death ti in a mingan phwa sakta hiala Christian ni duty ya adam lo bula avakal hian adam lo te chu danglaminan buaya an thita mai zel Henners lawm Christian hian a poikhoi na du thu sam chui theilo poikhoi na fu tak maya angaya ama alandan mi te mit mua za om tak in nei lo homeless te tanpui thin tu afa te ta na nu that tak soccer games khel tura shwai thin tu ani a mi te mua chuan thatak angina langa a thona a emergency a omin a cherang berani thina mase heng emergency te hi ama siam nge yani thin ti mai lo chu
Henry Don hi kumsom thum pangami ni in ama hi chu hrisel thatak fit tak hani in hetia damdo ina omchan hi chu tlang shile ngatong ve a alana ve le a admit hialani beta a chuan tuna hian Kristen hi anarsani Kristen hian epinephrine in alo injection ta epinephrine hi lung ti har tu tinung tu ani a ti har thale tu ani a cardiac arrest omte enkawl na ani rwalin cardiac arrest thlen tu ani theibok ado sadik lau chuan If your heart beating or palpitations, your blood pressure rises, you flush. These type of symptoms are exactly what you expect when somebody's given epinephrine. Atho dan tlang pui chu epinephrine taksa aron lu chia khan iba na sa anga kang tur ang main ithin kha aphut tur pa ngai ayarang fe na phudot totanga cardiac arrest ta ompalani mai Kristen John emergency ka wa CPR team anon thlengta emergency anti ber CPR team te hian an shemia lo an thil ti hi hedam lo tan hian thil thalo tak lo takani zok ti hi chuan CPR team te hanron kala cardiac arrest ani ti an hu khan epinephrine hi anron mangdon a zen shecha em Christian in epinephrine kha trul mi alawina lo pe phota dam lo kha abuai ta cardiac arrest in a oma emergency a kau chi a doctor ten epinephrine anron pe vele ngai to ru engtin nge epinephrine kha an thi nan Christiani khan alo pe thin ti an shatang maktak main Henry Hudon hi an chan chuak theya pafit tak hrisel takani epinephrine dose ni chu apal tlang tlat mai tuna ri chuan minute somli panga velan liam le a Christiani bok chuan emergency akaule ta Henry Hudon bok cardiac arrest in a le a investigators te chuan epinephrine dose khata pele ani an ringa ma se an chan le Henry hi pachak tak mai ani anun na ta na beya damadu ma se voi khata boai le cardiac arrest fang bok chuan brain data omta in an chan thei ta lo avat hin rim thak tak em Christiani nu mala han chui maya har samai sia Christiani hian ami shiat ngai po ni lo hi tinge atha thin le achan tur om ang ngai to hauleng o prosecutors te chuan ego wang ni in an ngaya ama khalang sar ber sedu khadyang thila thlen khan lang sar bik taka a in ngaya khang huna khan honors duty berani a engkim enkol tu mo phur tu charsala tu ani a emergency apmeta order ape ati kha ashachiang hle bok khang boraka khan hero angin alawin muchin ti na ni chu Christian khan hero angalan kha adua azong changa atizel chu mai baka midang zong aya ne du anaya chu abial pa hospital security guard James ani Christian in emergency a me renga team te anron kalmai baka khan kong kabula loading tur chu James an security guard kha ani a alo omve nge yangai chuan le hetia mi atha mek la hian Christian hian an bula loading ve James chu avamelin a mu a in show ta vel china nurse pakhat soidan chuan voi khat phei chu Christian hi emergency line dam lo chunga chuan a thutupa sakor chunga chuang ang mai na oma James mu a apon fen a hlim ta vel ani oma papakhat khongai thlak takin anun na atana abei mek lai chuan kumsam rukparuk mi Stanley po hian namdoi ina henron admit ani ve a ako chung lam chiang lo wang ni in damdoi po a chi cha ngai ni in eya dam mai thei turani chuan Christiani omna a duty na damdoi ina ni miawa engemo a thleng le ta a nuwa nurse dangina soidan chuan Stanley amut na room a hian Christiani hi alut lai mu a sirin sakeng nge a chuan na ti taka Stanley a aw a shazui ta boka hemizan zan reilam hian cardiac arrest in Stanley hi a thivele ta nge ni mase nurse thok thatak smart box hi anaring hlel thei thin lo hei mai hi ni lo apasal ngei po shain a eitura damdoi apola wangin an pa hi azungun ta ema adam lo chawa
Christian ni tho na ni lo dam doi ina admit anita hiala heta hian an pa hi adam doi hlo manga vashai vi alatum sham a pasal blood sample chu amanala ka andam doi ina te sa tum thu asoya an pa chu aman rongai te chuan avajection vele ta an pa hian aban aron sa ina sia a an in beita an pa hi adam chuak ta lawa damdoi in atanga chua hian Christian hian a pasal le afate hi kalsanin an in then ta ni a ming a chetan bok an damdoi ina a enkawl te an thi thei awangin sipai bang pakhat ron in admit chuan Christian ni enkawl adu tlat lo heti lai hian nurse dangte pon an ring hlel tran tlat to a heti lai vela tak hian Christian hian man chua a hlo awangin nurse ani na chu ban san ta hiala aril ru mental lam chian lo wangin mental hospital ati an omle boka ni kha chu abial pa security guard James kha Colin kati ani kha ishedu mo injection manga katha avekan ni kha ti ina in puang ta abial pa hian police ne na a report ngal wata investigation kalpui ngalani a an chui mek ato pa chuan nga evena du lutuk na akal pui thui lutuk hi ala in thir don police ten ama chuin investigation kalpui meka heti lai hian a o tidang lamin kholai phone atangin police te akola an hospitala bomkam ani thu ashilta hi police te rilru ti pen na ati ani a ma se hei chia hi an man na tur chu anita police te chu a phone man na hian kalin fingerprint an muta hla umai an chui ta chat mai le Christian fingerprint ngei mai ani ama po an man ngal vat Christian hian le khabu pakhat alo kola handbook of poisoning ti ni in a che thindan nen chuan a in rem khop mai torn in the pantry of her home le khabu pakhat dangan huboka pakhat hi a in pot thla ala sanga he hi engele epinephrine inji anani Christian khan a thil ti tu te kha alo zero vec alo in zero ve ti nani chu Christian hian mi somsari panga velaya thatni rinani a athiam lo channa ero chu mi pali tha awang ni in life sentence pali lai mu in march ni som pali kumsang ni pakhat khan thiam lo chan ti rani ta ami tha zong za thisia chian ani theidon lova atlang puya kum upalam teron lu thina damdo ina cardiac arrest in an thi thina thil oi tak zong alo ni boknen engchen nge Christian kha alo chet to angle ngai tua tham fe ani engpo chuni se angel of death Kristen Gilbert hi Texas atan ina adam chungin she takin atang to do nani